Assalamu alaikum, hurmatly arkadaşlar. Bugün 11 fevral tuğanlar. Çalabata oblasti Noken rayonu. Bürgöndü жылкы bazarındayız. Bürgöndü Akbata жылкы bazarı. Madanya жылкы bazarı dese dağı bolar. Bugün uşul jerde жылкынын alıngan satılgan balaарын bir sonun kılıp tartıp көрсөтөбүz tuğanlar. Ошол жакта байталлар бар, алгач. Ошолорду дагы кыскача баларын тартып көрсөтөбүз тугандар. Сиздер каналга катталып, жакшы ой пикирлерди жаза кетебиз тугандар. Комментарий жазабыз, жакшы тугандар, колдоп турабыз. Катталабыз биз ичкериге кирип, азыр жылкынын баларын тартып баштайбыз. Киргенде эле кызык башталып кетти. Атым бут илинип калды. Түш аттан түшөй! En keyif alıcı göndü. Bazardan alıp gitti. Yaman mı oldu maç? Assalamu alaikum at sүйүүчүлөр, жылкы көрмандары. Мынакей бүгүн Жалал-Абад областы Базар Коргон Жон айылында остугандар. Ошол жерден мынакей ошол сиздер көрүп турган жерде жана тектүү, анан курч дагы экен, сындуу дагы экен тугандар. Анын үстүнө мынакей жазга эми 4 жаш болуп атыптыр. Ушул атты Ак Тулпар YouTube каналыбызга тарттык, анан толугун Ак Тулпар YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Анда эмесе, ака кыскача маалымат берип койсок. Бул Тулпар урукта. Нары берип, кичине бастырып берип кам. Тулпар урукта, Тулпар урукта, ошо Жолдош деген укаман алган. Бою 1.60 дедик, 1.60 экен. Кичине мындай неме кылып, жылуулап кичине кыскандай. Жаныбар. Жылуулору өтө сонун экен. Өтө сонун. Бою 1.60 тугандар. Алла кааласа бир жигитти элге таанытып, улакчы кылып, жакшы карасак, суутуп. Быйылдан торпоолорго бемер. Быйылдан кийин мынакей өзүбүздө кандай улак болбосун, сасы уят болбой турган ат экен. Сасы атым бар дей турган ат экен да, жаныбар. Семирге азыр камыш, така улактарга чабып, азылат ойноп жүр. Аке эми жаз келип, кичине анча-мынча айгыр издеп калып атышат, пышты-сыштысында жүрбөдү эле кичине үйүрлөрдө. Аны сурабадым эле, алып бергенде айгырын сурабадым. Бирок жараса керек дейм. Жакшы экен жаныбар. Ака телефон номерди кайталап койлу анда. 23 менен 0223 25 64 51. Жакшы, мына телефон номерди айттык. Эсине чалып байланышып, содалашып ала бересиңер тугандар. Укам ушундай ат токтотем. Мен атты жакшы кылып тартып өтөйүн жаныбар мынакей. Ушул экен. Бою 1.60. Аттын чатка аяктары кенен, мынакей өзүнө жарашып турат экен жаныбар. Тулпар деген уруктан экен. Теги жакшы экен аттын. Кызыктуу маалыматтар керек болсо, Ак Тулпар YouTube каналынан көрө бересиз, бирок ат жакшы экен. Көкүрөктөрү, аттын кабак баштары жакшы экен жаныбар. Ушул көк ат 126 миң сом болуптур. Така Аллага гарантия экен. Ойнан байлап турайынбы? 126 миң сом. Көк така Аллага тамай экен бирок. Көк канча экен? 115 миң сом. Базар сурадыбы? 107 сурадыбы? Каердин аты? Жашы эмне болуп калган? Жазга 3 жасы, 107 миң сомго сураптыр мынакей. Көк ат. Тыныбай кандай сасы. Канат аке. Кандай сасы? Зор аке. Так, байталдардын малары. Байтал канча болду аке? 71 болду. 71'ge aldınız ha? Yok. Surovat çata.
Жазға Құнан Байтал bize. Жазға Құнан Байтал 70 қаншаға дедіңіз? 1'ge. 71'ge. 71 миң сомға сұрап отыр Ургач Жазға Құнан. 71 миң сом. Aka Bozbey okşaydı ha? Qancha oldu? 108 ming so'm ha? Bozbey 108 ming so'm o'sha kishi olib. 108 ming so'm. Bozbey ekan 108 ming so'm oldu. Salom aka bu? Bo'ldi. Sağ ekan. Sağ ol o'tgan kirash. Jash 2-3 yilda tug'gan beyday jash ko'rinadi. Baytallar qancha ekan aka? Assalomu alaykum. 95 mingdan ha? Eko. Kuchli baytallar. Kuchli baytallar ha? Bozor so'radi-ku aka? So'radi 88 mingdan so'radi. 88 ming so'mdan so'radi. Kuchli baytallar. Bo'z emas aka? Yo'q, qisir. Bo'z emas. Ko'pchilar aşık bo'ladi qovlarga. Qaysi soda qilasiz aka? Ko'p. Qancha so'rab o'tasiz? 100 ming so'mga so'rab o'tish ko'p. Gelgileyen bir efirde sadam bitireyim. Ya sırga çavukar sıradın mı? Gömbödü be. Gel. Sat. Ondan var adamın oğlum. Bunu alayım. Kol cengel ha? Tılgız yanma soğuk atışta bakıyorlar. Öyle çıkıp da Bozor uşunda ortakta benim emas. Bo'lsa qashtasini so'rayman. Men olib borib bermayman, bilasizmi? Ko'kni 100 mingga so'radi. Jashmi ekan ko'kni. Oho, uloq bo'lib ketdim yoqqa. Yoqqa uloq bo'lib ketdi. Baqay batır sol. Sol baqay batır. Baqay olsun be. Güzel ol baqaylar, Ben bunu hatta aldım bugün. Sarını. He, sarını öte kuştu ekan. Ulağı da taşken. Nar burgullar. Bunu jeri biraz terlik etdi de portayla çötkanda. Bu olsa klient bulsa satam. Oldu. İçine payda verse. Ha. İçine payda verse satam. Qancha qaldınız? Anaki ya basın algan maytpaylı koyun. Satkan bağım aytayın. Oldu. 130 ming so'mga berem. 130 ming so'm. O, andan kem emas. Oldu. Men nomerimi 5 aytayım mı? Aytavering. 703 01 05 84. WhatsApp bunu. Bakay aldı kaya Julosam bakay Julos mit koyun ana. Julosam küçtü bro. Oldu. Sıra şıtır estegenge berem 130 mingge. 130 ming. Jaşı ne? Жаңасы екасы болады, мынакей өте. Жаңасы екасы болады. Екасы деп қойлы. Болды. Мұнда бұрғынлық, бақай. Мынер ғана портера серілік кетті, денсаулығына жоқ. Болды. Номерім 703 01 05 84, WhatsApp. Болды. Бұлат қанша болды атаке? 150 мing so'm. Bozor so'radi-ku. Beni qancha dotasi aka? 140 ming so'm. 140 ming so'm. Mende bir so'g'in be, soda oldi to'shaydi. Qancha soda oldi tushilasiz? Yo'q, 3 asi be. Qancha soda oldi? 135 ming so'm soda oldi. Rahatsız mı? Pardon. Rahatsız mı? Verin hemen taksire. Atlar soda oldu, kızı oldu. Ya ben çıkmışım ki ben. Veri. 3'e vermeye bakalım. Gerçi elde yarı şeyler tutat. Elmeyen nesin? 104 bin gel o da. 103 bin gel o. Veri 103. 103 qaysi? Rahatsız mı? Qara soda oldu bu. Vergen 103. Erkek ekan bular.
Erkek atken 103 ming so'm. Aytib turibdi. O'tdim lan inson. Qara bo'p turda qo'ysin. Yo, bering non turib qo'ydi. Ming so'm jo'natib beradi. Saqsaqal ishga. Aytganingizga hech kim sotganim yo'q. Aytganim yo'q ani. Yel so'raganda bo'ldi o'sha el so'ragan. Meni qarab. El so'ragan. Erkek ekan, ushul 103 ming bo'lsa da olta hozir. 103 ming so'm bo'lsa da oladi. Otlar qanchadan bo'ldi aka? Otlar 120 dan bo'ldi. 120 dan. Cihazga pishti oldatib atganmi shuni? Puli qancha? 85 ming so'm cihazga pishti. Shuni olib Maloyga minsa bo'ladi hozir. Bunu 115 mingga bermaydi qo'yasan beri. Pishti ekan. Nerede sodan dakan satalchi. Al emas, onu qo'yib o'tadi. Sen yel bergandan berib yotmaysan. Aqsaqal bunda asas beresmi? Qanchaga? 4 ko'rmay so'ysa. Ming so'm kettirib O'shanda qilib bering aqsaqal. 5 şeyle aytdi. Beredingmi? Ber o'sha. Yo'q, nag'las. Aytganingizga sotdim. 5 so'm pul so'm. Bo'ldi, o'tib bering ham. Hem aytganingga sotdim. 5 so'm bo'lsa. 5 so'm o'tib. 5 so'm bo'lsa o'tib beringchi. Turralar qop turra. Yo'q, meni qarang. Shuncha pishdi. 5 so'm. 5 so'm o'tib aqsaqal. Rasizmi? Narx. Qanchaga? 105 ga. 5 so'm pul o'tib bering. Sen rasingmi? Ras. Ras. Yo'q, rasingmi da qo'shanda. Qanchaga? Rasizmi? Sen qo'shmayman mana raz bo'ldim. Oldu şu lazım. 105 ming so'm bor. 105. O'sha narx ketdi. Yo, bu çaplar qancha keldi? Şöyle enteresan. Yo, bu at qancha keldi mo sartorat? Ay. At qancha keldi? Yo, to'xtay. Qaragir qancha ekan qaragir? Aqto'no. 150 ming so'm Aqto'no ekanda bu. Bozor qancha so'rayapti shuni? 125 ming so'm so'rayapti. Ko'kni qancha so'rashadi aka? 100 ga so'radi. Ko'kni 100 ming so'm so'rayapti. Aman tur vallahi. Akam bu qancha ekan bu tapqancha? Assalomu alaykum. 80 ming kam var ekan bunun. 80 ming kam bor. Sizda emasmi? 76 ming bo'lsa beraver dedik. Jazga ostiga pushta o'xshaydi-ku bu, to'polonga bo'lyaptir. Yo, jaza bilan bo'ladi. Jaza bilanmikan? Mana razaminetron otday ko'rinadi aka shu. Tapqancha. Qancha turibdi o'zi? Shunday ekan, ha? Sizniki bu narxi? Bunda meniki. Qancha bu? Buni shu 85 ming kam bor. 85 ming kam bor. Jazg'am ne bo'l aka? Jazg'a pishti bo'layotgan. Yaxshi ot bog'da ekan bunda. O'g'ni chishdi o'ladi. 85 ming. Qancha kam bor 85 dan? Ko'kraktori ham joyinda ekan, ha? Yaxshi ekan. Telefon nomerini aytamiz aka? 80 berdi bermedin-da. Aytib o'ylaydi. 80 ga bermayapti shuni. Yaxshi narsa ekan biroq. Shunday aytib ketayinchi yerdan. Nolar qanchadan bo'ldi-la? 110 ming deb otasan harbi. Qancha so'rashdi bozor? 99 mingga so'rashdi bu yerda.
Gül kaşka kanca eken gül kaşka? Gül kaşka kanca eken gül kaşka? Gül kaşka 200 oda. 200 ming de otası. Bazar kança sırada eken? Aca? Arık. Gül kaşka eken de canı var. Dünyasında sen kızıgasın. Çekilmez mi? Motoru 90 molas, pazar kamda. Bol. Aka bazar ko'ganda o'sha bazar komni ati o'lib qolganday o'xshaydi. Ko'z tiyib ketgan bo'lsa kerak o'xshaydi-ku. Jonivor. Mamnunatlar lekin. U pishti ekan jazgan, jasiy ekan. Xarakteri boshqacha ekan biroqchi. 94 ming so'm bo'ldi. Yo'lchi mingichga olib turdi 94 ming so'm. Arqa jaqlardan tortib qo'ychi. Oq tulpor degan. 94 ga ketdi menga. Nerda hozir birat 108 ming so'mga sotildi. Sizlar tortib qo'yapsiz, sanaverlar qizlar. 85 ming ekan. 108 mingga sotildi. Qanchaga ega bu? 108 ming menga. 108 ming so'm. Yayındaki. 108 ming so'm. Oy, cevaplardan berişek ha. Şu çakar qancha ekani? Shavkar. Bunu Sheki polvon olib tur. 108 ming so'm ekan. Jash nima ekan Sheki? 108 ga olib tur. Bayg'ir yo'q ekan? Telefon nomerini aytib qo'ysiz. Aha. 19 35. Mana shu qaratmoycha chalaverasizlar, olib sotar 108 ga olib tur. Mana 108 Sheki alg'ana. Jash nima ekan Sheki? Ekasi ekan 108 ga olib tur. Yaxshi narsa ekan. Berib turibdi ekan, yaxshi tartib qo'ying. Agar qiziqqanlar bo'lsa, sodatda telefon nomerini aytib qo'ydik. Qayerdan otgan aka? Bu qizi ko'rta to'xshaydi, foyda berib olsam buni. Aman tuttu. Amandır iş ko'rsatdi berdi. Amatör. Bu satılat bu aka. Zadniy emas aka, просто kammingi-da. Ay. Ha? Ya bu aka 120 asır oladi bundan. Bunu 120 asır oladi hozir biz. Ha. Samsung degan. Ova 24. 24. No, qarmog'ini nima? Aka 120 ga sotilmaydi shular. Aman bildi görmeydi de. Nari beri bir qo'g'on oldi orqasini tartib qo'ydi. Bol, ur. Voy. Kammingiroq, biroq yaxshi. Bo'ldi, ur. To'q. Bo'ldi, tak. Kammingiroq, kishna. Hey. Tak, telefon nomerini aytib qo'ying. 755 102 091. Okey. Liniyasi o'ta kuchli bu. Shu jazga xudo xolasa jangasi bo'ladi. Bak, o'ta semiz. 115, 120 g'ayra kelib suruvchi. Bu orqa jaqlari ham o'ta kuchli bo'lchi. Shamlar. O'z yaxshi atdim bolasi. Eğer bunga qiziq bo'lsa shu nomerga chalaverasizlar. Ana o'rtog'i tashtaldi Sorun tashtaldi ya, urma ya, olmay.
Yok. Tak koç. Gel iyi gelen buzulaçı. Şimdi anca. Emi olturat. Kana sorun ne? Bilet. Ya bu SMS bu ley. Kaç tane salam? Deniz kol götür koy Deniz. Kol götür koy. Ne oldu ya? Bakalaşkan hiç kim algısı gelmedi. Kutu alışar. Bakalaşka turada hiç kime İngiliz gelip dedim. Palvan payla da kime İngilizce vur uzamında. 200 var mı taşla? Yine İngiliz değil. Bu pazar yaman kızık oldu da be. Sağla işte, çağırla sala işte. Kız da nasıl? Ne hazır var? Başka öz kaça bu? Var içinde. Var. Kutaya be. Yazsın üstüne. Bakay ol bakay. Ya bakalaşkan içinde pul var eken bro. Kanca kendi belgisiz. Ay bizi kaç açırattasın. Vay az zamatsın ki. Yok kol caman boğan caraş alış kerekler de içindegisini. Kaçta koydun? Bunlar çav altı göz. Ay az zamat ya. O miyini bir caman bir tadram oldu üstüne. İhtiyar palban atkança oldu. At satılmadı. Satılmadı. Deniz atkança. Baya sen kamçılağından öyle var. Bülent öyle ötküteyin dedin naraka. Hatta kamçılavaya jirgin. Ya kamçılavaya kaç. O meyini. Deniz öldün Deniz. Deniz öldün. Ay Deniz ki kaç. Tak. Oh. Mat 131 bin son oldu. Yaşım eken eken? Altası eken. Aygır var mı eken? Hayır ne? Cevap ver olsayım buluyoruz. 131 bin son. Nomer ayet koşmayacak eken. 71 benim. Hı. 92 Hı. 0003. Kayıt koy. Aka hayra qaytilla uğul alışatından aka. Arkaga türgüzüp kızıkkan adam. Miyaqta da akça seni atacak diye baştaldı oxşet pasır. Bazar axırlağında şoğla ola dersin. Qancha oldu akalar at? 117. Buni otarım? Yaxshi atgan shuncha. 117 ming so'm oldu. Bu satılmadı mı? Yok satılmadı. Narkat kaça oldu? Kaça oldu narkat? Bu atlar kaçadan oldu? Bular 95 bin oldu. Narkı sarıç.
78 ming so'm. Qaragir qancha oldi qaragir? 95. Qapa ekan buni. Nomer aytib qo'ymayli u. 556 million. 556 04 96. 100 ming bo'lsa beraman. 100 ming bo'lsa berasiz. Jashimga? 5 asy? Va ishi barligi bor. Qisqasi jo'sh, yaxshimi? Bor, jo'sh. Mingichka olayotganda qisqasi 100 mingga. Bu yoqda boylar ne bo'lyapti? Qachon esyapti? Sakkan qarmol kalkulyator men bir an charat qilmasat. Alvanlar. Shunda aytganlarına bozor oxiri bitdi, xudo xolasa. Ne oldu? Bütçtün mü? Yok. Qancha bo'lib qoldi? 22. 122 ming so'm, ha? 120 qilyaptilar buni. Bittamaydan bunlari. Sirg'abek qancha oldi? 104.500 so'm. 104.500 so'm işte. Aqtulpar kanal degan aka bu. Qancha oldi bu ko'k aka? Qancha? 107 ming so'm bo'ldi. 107 ming so'm.